Što se tiče zapošljavanja u ovim javnim preduzećima, ja imam samo jedno pitanje za sve vas. Koji su kriterijumi da se čovjek danas zaposli u našoj opštini i da na tom poslu ostane, a da ga, na primjer, posle prvog zasedanja Skupštine neko ne napakuje mu otkaz, kao što se meni desilo u opštini Opovo. Posle prve sednice ove Skupštine, dakle u julu, 9 dana nakon toga, ja sam obaveštena da više ne radim u školi gde sam trebala da ostanem još godinu dana. Šta mislite zašto? Ova priča je izašla iz ove opštine, ostavila je jednu jako ružnu sliku upravo o vlasti i u Kovačici i u opštini i želim da građani Kovačice, opštine Kovačica i okolnih mesta znaju šta radi naša lokalna vlast i na koji način se obračunava sa svojim političkim neistomišljenicima. Dakle, mislim da je neprihvatljiva u 21. veku, kada se mi načelno i navodno borimo da uđemo u Evropsku uniju, da vi ukidate osnovno pravo čoveka na slobodu govora, na slobodu mišljenja, na iznošenje svojih političkih stavova, na što ja kao svako od vas imam pravo. To što radim u školi mi daje još veću odgovornost da iznosim svoje mišljenje. Zašto? Zato što mi koji radimo u školama vaspitavamo nove generacije. I naša je obaveza moralna i pre svega moralna da oblikujemo toj generaciji onako kako treba, a ne da budu poslušnici jednog jako lošeg i korumpiranog sistema. Dakle, ja bih voljela da čujem samo... Tačka dnevnog reda je vezana za zapošljavanje. Mislim da ovo više nije u redu da pričamo o... Ja bih samo voljela da građani opštine Kovačice saznaju ko je doneo tu političku odluku da se ja udaljim sa posla iz osnovne škole Zoran Petrović u Sakulama, opština Opovo, kada sam svoj posao radila časno i savesno, nisam napravila ni jedan prekršaj, ni jedan prestup. Jesam. Da, ja sam ovde bila zaposlena u jednoj javnoj ustanovi i želim da se čuje koji su kriterijumi, dakle, danas da se čovek zaposli više. Oduzimamo reč, molim vas, ko hoće da se javi, gospodin Grošević.